چارشەمە وە بخێر بینەرن چارپەن مەدیە هەروەها ساڵەوە نوژی پیرۆز بە بهێویا خۆشی و ئاشتی و ئارامی لوە و لە ماڵباتەوە دەرباز بە بینەرن هێژان هاتیسە ئەز و میوانێ خۆ ڕێزدار زییا ئاڤجی پێواژوە ژیانە پیرەمێردا ئەمێ جاردن بوارا بن بەشە ئەولێ مە لەسەر زارۆکتیە پیرەمێرد خوێندنا وی کۆژ زارۆکتیە خۆ gelek مەمنون بیە و هەروەها di medresa jiyana wê piştî wî li Stenbol koçiya Stenbolê piştî biye walî piştî wî biye qeymeqam û cardin ziviriye Silêmaniyê li Stenbolê helbet gelek der û dorên Kurdan nas kiriye ew Kurdên ku têkoşîna azadiya Kurdistanê dabûne ji bo koverê wan rojnamê wan کومەلێ وان نویسان بیە gelekî berhemê wî li wê jî hene piştê demekî ji wê derbas be cardin tê Silêmanî li Silêmanî dest bi jiyana xwe dike li Silêmanî helbet berhemên wî yên gelek hêja hene helbestên wî yên gelekî hêja kurdewarî hene çîrokên wî û bi gelek awayê felsefa wî Kurdistanî hebiye امینها بشه دودیا دی کوم لوی مابون رئیسدار میوان من زیاوجی اوی پیشکش و بکه هجا زیاوجی تو بخیر هاتی الک سپاس جارادن برنامه کو بوری مگله کی عالی کی پیرامید مباسکر ل زاروکتیا وی و مزنبونا وی و زواجا وی و زاری وی و استنبول و والیتی و قیمقام و جاردن که زفری سلیمانی حتی وی داری ام هاتن السلیمانی جی حتی داویا جیانا خواه گلک کارین هجا کریه ام هیوینن که ام بهاو را بکاربن لسر جیانا پیرامرد گهدارین خو بینرین خو هنه کی سر آگاهدار بکن و دویژن جاردن دویژن بخیر هاتی و فرمو گوتنی ته یالک سپاس بله هر وقت جی بحث کرد پروگراما دندا من نکاریم تمام کم و قسمه کمایه ایدی دوره سیسیان آیچیانا پیلمرده yani davra avul fakati memuriyet Süleymanî li Başûrê Kurdistanê davra can li Dewleta Osmanî da xwendina hiqûqê wek ku te behs kir qaymeqamî walîtî li Kurd Taûn Tereqî Cemiyê têda xebat û jînê da nivîsî me behsa wan kirin. Lê wext têrê nekir çend xalê پر گرین کنه از خازم به کردی چند گوتنان پیشی بحثوان بکن اشرا ام درباره جناوی یا مناخص سیم بد مخابن لبا نفشی کبن زیادتر دنویساندن دا متود گلک قاسه وقتی که متود قاس بن گلک بویان هنه گلک تشتین دیروکی هنه وقتی برو بحث دیگه جو کو متود تونه سروبن دبن و هنه گر مرو سرا قاب ده جه درباز به تشتی گلک بگیم جا نویز جه عین تیسرمه جبالی چند خاله گلک گرین کنه یعنی جبو کسین و دیروکا تکوشینا ملت کرد نتوی کرد دنویسین یعنی لیکولین دکن جبو چند خاله گرین کنه و de tiştê ku pîramîd nivîsandine. Mesela yek ciwan metodên ku birasî mirov diwastîn ew e ew kesê ku du cild kitêb li ser pîramîd nivîsandiye ku me behs kiribû cara din Ömer Aşna malayo ava xebatekî gelek hêja kiriye
و تم ماتریالی خواه جه هنک دستویسه پیرامید یان جه روزنامه جان جینه برهک کریه ده جبو که متودک به سروبر کتونه هنک تشت مرول دلاره که وقتی مرو دخونیان مرو کتاب وادگری نه برچه مرو ناکم yani مرو سرکاب ده یک جوان جاردن ما بحثا مالباتا پیرامید کرد ما بحثا کروی نجات کرد ام دولایوی هنه هبونه یک آتیلا یک محمد او جبو لیکون جبو کسی کو لیکونی بکن سر مالباتاوی گلک و لحیبالی آدای روشتونه لما بحثا کروی آدودان نکر وداد yani Kore Cumhuriyeti cihaya vadada. Sala 1970 çiviye و آبورینات و هر دو کروی جی وقتی پشتی که پیرامید شل سلیمانی جیانا اوناخا سیستیم آج جیانا خواه کردومینه دشن سری باب خواه دادم ما بحثا نجات کرد و املا خود تکرار کرد وداد چی کسی که جنویس یعنی روزنامه پیرامید وکیلینه معلومات کو وکیلینه او جی دی سالن شهر جهان ایت دیادا شهر سلیمانی سری باب خواهده لجبو تایبتی جبو سری لیدار باب خواهده چه او لترکیه وشاخ کمیته اک آواده به جبو کو انسیکلوپدی اک آماده بکن وظیفت دنه وداد جبو کو بچه هندستانی yine Sanskritçe ve o servi bir alikaya amadakirna ve ansiklopedi ve. Ece edizanım tabi çıma liser Türkiye ranatçı dişe ser Bağday yaratçı Hindistan'ı. Ece belli bir Bağday dişe Süleymani baba Fadi günü baba büyük yaratçı o dişine Bağday جو کنسول سفارتخانه انگلیزان جرا ویزا هندستان دستینین او دشه و پیشا معلوماتی که ام جاردن دگرن ام تری اینا که مستوی وقت سنتریفیکا یعنی وقت دیپلمای جو وابا سانسکریتی هیم باید ولی سانسکریتی دا uzmanı distini ve diğer. Edi servi ام تو çiçek nizanı. Geluz devlet zaruki hene tünü çabiyan nizanı burası. Yani kesin ku bu kadın ser harbu la le kunin bikin bu bu kadın malumat var bilen ağadari var bilen nurut kadar rahat malumattan berafken gora kanaatını belki heybeli aday oluşturan bilenmesi kanakatli külliye validli külliye ve bütün meclisa vilayeta İstanbul'da kartlıya göre rahat. Hem nokta. Yekden لجيكي جاردن دنويسه يفوقو ما توتن سروبنا ما وقت كنت تشتك هناك تشتغل كل راسي ما يسروبير مثلا بيراميد جاي دنويسه كتبه از روجك لبغداد بوم لبر قهوه كالمانيا را درباز بوم یکی ارمنی ناوی پاپازیان کومن او بریا خویبون را ناستکر و چهار از دیدم هات دبامن دعوتنامه و ظرف دستانده بود گوشمرا بود که اوا امیر علی بدرخان دعوتنامه بریا من را اشتراشاندیه و لمصر کنفرانس اکچید به لسر کردان کنفرانس اکچید به و تو دعوت کنفرانس کرده. باورت که ما مستجردن و بعثوی کربو. با آخر بعثا پاپازیان و مثلا tabii mesele derece. Yani gerek mühim. Diş vakti kumetu tüne be emreden mesela sal tüne. Vakti sal tüne be sal zaman de belgen de gerek mühim. Yani başta خویبون ات کرد من پاپاز یان بریا خویبون را ناز کرد
وقتی بحثا خوبه که بین نوید فکر برای پیش سال 1927 yani ya bir saydı ki hem ki sali o piramit tabii hem bahsa öyle ki kaç yıl tanesi gerek çarvur mana yani vakti ku davetname dani çarvur konferans ramaya o gerek pasaport bıraktan o hem böyle ne kadar bahsettim piramit şey var hazır şey konferansı le piştiği edit tu agahtari tüne yani hem nizanın o kesi ku نویسین پیرامید جه روزنامه‌ان یا جه دستخطی دستنویس کو پیرامید گرک تشتن به دستنویسان یا یک آرشیو جکیو اگه هم ندانن و گلو همه ام قاستنیه و یان ام بیجن پشتی پیرامید بحثا کنفرانسی کلیه نکلیه تشتک تونه یعنی او دو جز کتابی دا تشتک در حقیق کنفرانسی تونه بله یک دنجی مثلا نویسی جینه داره جین استانبول yani بله işte hayvara pazdahan kasıku az zalim yani az kasıku milli jine neri nüvisin evet türlü nüvisin piramit imzayı jine de türlü ve emri zanın gelo او دو بندیا وقتی کتیا نابرا تو تعالی جمعیتی ام بیجن مالا بدرخانیان مالا جمیل پاشا مالا بابان کل همبره او دانخویا کلا شیخ عبدالقادر کو گوتیا ام او ناخذ سرخابون ناخذ ام اوتونومیت خازن و پیشتاجی و قطعنا کوبنه کدن آوا کرنه گلو حساسیت پیرامید جوی چی بیدینن میسانده یا جوت شکیده نه çünkü cekidin de cardın o camire kuvve amade kiliye dveje piramid uha gutiya yani gutiya ku mazını ma Sofya'yı bu xanjar ketme yani duhiye ku ev yani az ahad bejim yani az pay شاش یا خواهی تامه ملکی از پوسا تخمین کم که ev perşebuna Kürt tali cemiyeti ihtimalat madına ku gerek tesir ve ku dinlen insandı yani. Çünkü o devir vakti en bine bersaya xad devreke gerek mühim hassas duruka millete kurda. Yani Paris'i konferans aşçı heye o Şerif Paşa liser nave kurdan Nur Bejdar dibe o İrani Bejdar buna yani kaçar uçak İran tüm kaçar yani Mustafa Bejdar buna bu ısrar mesela yani diyeceğim ki Kürt milleteki ariye lazım ki İran'ı ve beygirden yani bu Fars'a ve em o ve dubrana yani ne bu kuan bejin cihedin be yani gerek ısrar kırlamış. Yani mesela bejin ku devreke gerek mühim de gerek de tabi emri derve programa yani karın bilir derecesi seviyor sekinin. Ahir mamusta duit demide berwin nakoki gelek ez devji berdane. Beli. Gelek Ravşenbir geleki ev devji berdane uça paşa khuşana. Beli. Yani hadise ki vaya yani bu diyor ki gerek mühim yani bu kesi kuli ser diyor ki şuna millet Kürt'ün ev hali hangi gerek mühim. Ya kadın Jordan mesela o hayat o hayata kesi eko be Şeyh Said Babi Şeyh Mahmud Rakud şla İstanbul وما بكرتي بعث كربو ام تخادم كان قوتنا جبا بس الشيخ سعيد بابي الشيخ محمود كوري الشيخ احمد بكم ام ظنكو او 1980 لو موصله ميدان موصله داوشي باوكي اشكره جالي اتحاد ترقي و
tek kuştun, tek şehit kirin. Yani mesela İttihat Terakki و Girinca Aşiye var, tarikata Kadri و em bejin gerek mesele o ha پر mühim yani em bir şehit kirin şahsiyet Musul'i gerek mühim. Tabii ev naba şehit kirin yekem em bejin şahsiyeteki kurt. Piştiği aynı Musul'i Şeyh Abdüsselam Barzani em bejin işte aynı Musul'i aynı cardın jali Komitay İttihat Terakki Musul'i ve cardın em zanin ku Abdülrazak Bedirxan ku em bejin kuşun yani cihlitlere kuşun yani jibu ku vek em bejin ne vek em bejin mirov mecdi xwe li ser dîroka Kurd li ser ew qetliam ew kuştinên din cardin ku bîne bîra xwe mühim bir ku ez behs bikim. Vêca em ê niha bêne qonaxa Sisyan. Qonaxa Sisyan wek ku me program kiribû wek jiyana pîremêd qeda jî ku em zanin esas 1923 dest pê dike heya 1905 Kûça Dawiyê yani wefata Pîremêd. Pîremêd bi xwe cardin em nizanin di jîn yan jiyanê de nivîsande yan di notên girtiye de behs ke ji ber ku kurê kitêbê behs neke ka ji ku girtiye dibe ku 1923 da li Tirkiye cezayê edamê danin. Ji ber vî ez mecbûr bûm ku biçim. Darbadî başvur bûm. Tabii ne ew gelek kesê din ku me programa din de jî kurtî behs kir. Mustafa Yamurtiye Mehmet Emin Zeki ve gelek şahsiyetê din ku biçin ev jî li ser Sûriyê ra derbasê Bagdayê dibe û pişta ji Bagdayê 1925 da derbasê Süleymaniyê dibe. Wextê ku dişe Süleymaniyê rojnameyên wî wextê ê Süleymaniyê tev ew dikir wek manşet yani wek ser dinivîsîn yani ev bazın bêjin ku eva Hacı Tevfik Bey'e kurê Mahmud Ağa piştî 25 sal muhaciriyê vegera bala xwe vegera welatê xwe bi xêr hatiye ser şewal hatiye yani bî avayê xêrhatina wî çûna Süleymanî dikin. Pêşwaziyekî mezin kirine lê yani. Belê pêşwazî dikin û rojname tev dinivîsin û qedir senetekî gelek mezin ji ber ku em wek malbat em bêjin malbatekî naskiriye em jî wek şexs em bêjin xebatê em bêjin meqamî wê em dewleta Osmanî da bêjin xebatê wê ku li Stenbolê kirine û qedir senetekî ne mezin hebiye. Wextê ku dişe Süleymaniyê demek dibîne û şaxê hereketê Şeyh Mehmûd jî xafit tavkeye yani hareket tune lê xebat hene yani xebat domin yani Şeyh Mehmûd mecbur kirine ku milê Îranê gundê xwe yani danarmışlardın. Lê xebatê din xebatê dihêla kültûrê da xebatê dihêla rojnamevanî xebatê gerek milan hene. Üçaxê şaredariya Süleymaniyê biryar dide ku rojnamekî derêxe û dibin serokatiya Mehmet Tevfik Bey'e da û ew müdüre wê rojnamek dertêxin û bi navê Jiyan navê Jiyanê rojname. Mehmet Tevfik Bey yani Pîremêd. Belê ne ew tune ne esas Pîremêd evet Pîremêd bi xwe em bêjin ew em bi xeleteyê tiştê xeleteyê ew nekin paşî Pîremêd wek redaktör e di rojnameyê de. Xwediyê rojnameyê yekê din e.
یکی دنه بله الحرب بهمرا روزنامه جیان در تخن بله ولی کار و باره روزنامه براتی سنوی سر پیرامرده و حیا سال 1932 و 1932 دا او بلاوی براتی نویسان و چیکی آنها نایبرامن yani ek despeki o kiriye vak huye rozdame huye her neyse yani işte ku o demre piramit hamu rozdame idi ser piramit yani serviscar o huye rozdame o işte ku rozdame rapten o yani her tiş piramide tene hem bir o یک چه دو که امروزان کاش خاص یک کود سر ماکینان سر من بگیم ماکینه چاپه کارت که نتیده حتی گله جانان او بخوا yani بگیم سر وان کارت که her çeşit bir ser işlem piramide. Önce hayavi çakı şu navi piramit şu piramit değil mi? Hayavi çakı. Sala 1935 de şehreki xada şehreke bina butenge vakti bir şehre demek vakti bir şehre oldu ki duaşine doğurda idi nazma piramit kartini o idi o sadık ku kes navini hakiki yani navi abicin Hacı Tevfik Bedi Mahmud Ağa kes dediği nizam yani piramit yani o navi piramit avukat cihe digire. Önce o haya hecmara 330 dudyan yani hatta hecmara 330 dudyan ev bir kedin ve bornama jiyan edmeşinin işte piramit tene program edilmesini. O hazar nasıl süpünce da kuma bazı navekha nave piramit edip kartine. O işte hazar nasıl sü haştanda valiye ki gerek düşmeni Kurdan yani belki Hacı Kurdiye ihtimal usad bejin. O vakti Kudbe Valiye Süleymani rozname digre. Vakti rozname takriben nezi 7-8 yani girtid bile. İşte yücerden müsaadet ki ku derehe darın bu aşını o edi khonaha dudyan vakti piramit dez be vaşana rozname tike nav dugare. Yani edi navi jani karnayne navi jine kartine. Yani edi navi jine. Yani jiyan 550 hecmar derdi. Müddetek bu işte kute gerten işte hazar nasus sine anda cara düdyan ku piramit dest vaşangeli dike navi jine ihtimale ke mazın ev tesira belki Şina İstanbul'a çünkü buradaki gerek keda piramit gerek makali hükümet askerlerine gidip binavi jini ve hecmara 550 çaran şunda binavi jini dest aşağı katken ve şan haya sala 1950 ku piramit şerahmeti 1015 hecmar. Yani 550 hecmar binavi jiyane bu 550 hecmara 550 çaran haya 1015 binavi jine ve şerafat meşine. İşte bu piramit 1950 anda kuça davet ke yani vefat ke bu ramecli vedi jiyana nadomine ve gerek kovaleme
روزنامه بیچارکی واشراوی سدکنیدی. یعنی جه دست که 1926 و هجمارا یکم جیان درته هیا 1905 هان یعنی نزدیک 25 سالانه بیشن و 1015 هجمار جه روزنامه جیان و جینه درد کبر. یعنی بچه خادم بحثا نوارو کامانجی بکن یعنی البته دم بحثا نویسی بکن بحثا هلبسته بکن که بله یعنی چی بیاد بله جین براسیم گرانهایی سر ادبیات و سر وارگر سر کلامان و سر امبیجون چیروکان و به همه آوای که علاقه وان پیوانده وان به کلتور ادبیات عرف و عادت لسر جیانا مدرسان لسر جیانا کسی ناسک لسر جیانا کسی ناسنار کسی نابودن ادب زان مثلا مثال یک جوان مولانا خالده یک جوان مولویه گلک کسی اصلا و سر وان ترسکینه یعنی خزینه که براسیات بود دیروکا ادبیاتا کردی بود دیروکا چندا کردی و خزینه که یعنی جیگان خود بیاواید دومینه فقط گله تنگاسیش کشه مثلا پیرامید گله جهاندا هم دبینیم که بحثا تنگاسی مادی بحثا آبونتی خود دوی آبونتی دوی کسی حق خود آبونتی نده میجی کدو ایدی پشتی میجی ایدی ندخواست یعنی دوی چند جار جبو کاغذ چاپه جبو کاغذ بستان بود مالا خواه ایپوتک کرد یعنی مالا محاد بود ایپوتک کرد بدل پره کاغذ آنده چند جار مالا محاد ایپوتک کرد و خانه کیمنه یعنی ام بیجن از آنجا سر خود دیده دیشیم و چند جار کت تبریکی کلیجه سر رو بگیرد یعنی تنگیه گرک مزن دیتنه براسی یعنی خوشی شکنتشی و آنهاجی عینی مخابر عینی تشته یعنی کم سه دیدم بله ویجا همه بین سر چکی بحثا بکن بحثا بر همه بکن پیرامید نه تریکو روزنامه‌دا او مجاره کلا بحث کردن لسر وان نویسینه و شوا نویسکار روزنامه اوه شوا حمود سر خواه ما بجد دقیقه بروی راجی گلک برهم آماده کنه مثلا دیوان مولوی بنابه عصر الروح و ورگران دیا گورانی ورگران دیا سورانی عصیوانشی برهم کریه یعنی اتوزانی کردستان دا براسی وقتی که مرو دولت نبه وقتی که مؤسسه تو نبه وقتی تشتک تو نبه چی دوبه گلک بر همین شخصیت مرو بر همین نویسکاران بر همین شاعران ایجان بیجن وی دمه دا که ام بیجن امکان پاراستنوان گلک زحمت بونه ام بیجن به دست نویس لبازیده کرده دی پیرامیر دکوی وان تل بر هفتیه و خواهد که هیجا و بهور کور اوا مولوی ده هم وک کتاب اوکه ماموستا بکرم وقت بحث برهمت کن جوانا کی جوان باللاتینی هنه که مرفت کاره ببینه بحث وانجی بی ایکو تو زانی ایکو تو راست لحاتی بله أنا ديوانا مولوي حضر ناصد بسيوبين يدا دابة عسل والروح الصوراني وشامية. بله. أو يتنو. لاتينيا يتنو يعني. لاتينيا يتنو ديوانا مولوي كش من ترانسكتة كريه. بله. يعني ترانسكتة لاتيني كريه لينات يا وشاندن
yani geleke Levya çapıya yani. yeki ku gorani zanı redaxre bike. O eca em bejin redakta latini de şer tiştê wisa jî gelek zehmet yani. Yani elemanekî wisa mirov peyda bike ku bikare rast li gora gramatika goranî em bêjin. Divê hem goranî bizan be hem latînî bizan be. Belê gereke latînî bizane. Yani tenê em bêjin bi herfê ew ê nabe, bi herfê erebî belkî bikare bikin, bi herfê latînî wextê bê translate kirin, gereke mirov kesên serwext bînin ku bikarin em bêjin latînîzeya wan gelo rast hatine latînîze kirin, nehatine kirin. Mirov hema servê xwe nabêje bi şaşî ew neke yani. Belê ew yek. A duyan memûzînê pîramet wek şanû amadekî li memûzînê. Lê memûzînê ne memûzînê Ehmedê Xanî ye. Memûzînê wek varyantek. Yani ji memûzînê Ehmedê Xanî ilham girtiye wek şanû û amadekiriye. Belê. Belê. Eva jî latîniya wî tune. Ola latîniya wî ne dîtiye birasî. Ê dîwana Mevlevî jî min latîniya wî nedîtiye. Kitêbekî herî mühim ku gelek mühim e birasî Dazda Suwarên Merîwanê ye. Dazda Suwarên Merîwanê. Ev qehramaniya dazda Kurdan e ku avêtine serkera Merîwanê bi hezaran kesan derketine pîşavan û şer kirine û qehremanî merxasî nevîtî nîşandane. Pîramet li ser wan evet berhemek amade kiriye. Mamosta beaynî navî nav Kurdek me Anatoliye Dazda Suwarên Merîwanê. Kurdek me Anatoliye romanekî nivîsandiye. Ha servê. Na divê pênc siyarên Anatoliye. Kurdek Konya'ye Zafer Özgür Türkiye romanek wisa nivîsandiye. Her wiha Kurdekî me alî Georgiye ew jî dîsa romanek nivîsandiye, ew jî nivîsandiye sê swarên navê bajarê mijbîr kir, sê swarên filan derî gotiye. Belê. Ev Dazda Suwarên Merîwanê tenê ew tenê pîramet nenivîsandiye. Ê başqa jî hene. Qasê ku ez zanim çend kesê din jî ser wan nivîsandine. A pîramet a herî ku em bêjin ku tê ecibandin û tiştekî hêja ye û ew yani em heta nasî 35 dadin çêkiye. Çîroka Mehmûd Axayê Şîwekelî. Mehmûd Axayê Şîwekelî jî yani mêrxasekî bi nav û deng e û başûr û Rojhilatê Kurdistanê gelek têne askirin. Ya em Bakur li Rojava jî ez bawer nekim lê de têne askirin. Wek qehremanek e û tabii pîramet wextê behsa wan qehremanan dike bi vû mebesekî behs ke. Yani behsa Newrûz jî bikin yani bi zanetî behsa wan dike. Ji bo ruhê netewî, ji bo hisa millî bi nav xelkê da û bilind bike û em bêjin ku qehremanê wiha derketine yani mebesa pîramet zêdetir ew e yani. Erê tişta tarîxî belê. Behsa wan kesa dike ku di dîroka têkoşîna azadiyê da keda wan hebiye, karê wan hebiye, îşê wan hebiye, behsa wan dike, jiyana wan dike. Serpêhatiyê wan dike. Mevlevî em bêjin em Kurdê Bakur, Kurdê Rojavayê birasî nav nakin. Yani eğer imkan hebe em ser Mevlevi programek çekin. Mevlevi eğer Kurd ya eğer cümletek din bu ya yani dikaribu vek Saadi Şirazi vek Ahmedi Khani mere yani filozofi var bu yani. Gerek şahsiyet hem şahsiyet ve hem şehir yani ku em bejim kesi ku divana ser divana tarih diruka edebiyata Kurdi kar kirine yani vakti bahsa Mevlevi dikin mru avdmine yani Brasil yani mru acib mayt bine ku çavan em bejim hatta ha ku baba ki filan haken maskirin. Bele. Bele. Bu yakadın
galta u kepe ev jî wek tiştê henek û tiştê em bêjin a xelkê da wek laqirî wek em bêjin tiştê ser û ne tiştî ku nav xelkê da nav ميزانية belê tiştê me belê ew kiriye. بله Êca wergerek wî heye ji Tirkî wergerandiye romana Kemançejen بله hemşeriye wê Danimarkî romana wî ye wergerandiye مهم. ew Anderson بله û Kemançejen يعني كل كمان تشتخه erê yani ev berhemeke gerek kêja ye ew wergerandiye soranî. بله Piştî wî dîwana Mewlana Xalid Mewlana Xalid em zanin yani Mewlana Xalid em bêjin نقشبندية yani em bêjin serokê Neqşîbendiyê şaxê Xalidî ye yani em bêjin xwe bila wî tê nakirin. Ne hewca ku em li vir dilê dirê ser dikin dîwana wî berhev kiriye û tekrûz kiriye û wek çap kiriye yani. بله Yani dîwana wî şêrên Kurdî û şêrên Farsî jî têda. Belê yek jî ew e. Adı ayaka din cadın şehre düştü şairin Gorani yani jî em bêjin Hewramî nivîs بله berhevkirine. Yekî welî dîwane ye adî jî Bêsaranî. Ev her du şair jî gelek ciyekî giring dîroka edebiyata Kurdî de ciyekî wan ê gelek giring heye û ew kesên başûr û rojhilat ku li ser dîroka edebiyata Kurdî xebat kirine tişt nivîsandine û dirêj behsa wan her du kesa jî kirine pîremêrd berhemê wan dîwana wan her du kesa jî wergerandine soranî. Belê yani berhemê ku me ew kirine belê ê ku em bêjin latînî ez bawerim belkî danzda swarên merîwanê belkî ew yani bi latînî ez ne emînim li êdin mixabin heya niha latîniya wan destê me nekirin. نخير Êca em bêne bi Kurdî behsa pîremêrd û ew ê bikin behsa pîremêrd Newrozê bikin. قد خازي برا او كي او سرودا نوروز برا داينه Em ê pişta bêne ser wî. باش Kîma xwe. Wextê yani cardin em bêjin Bakur bu Rojava em jê derexin roj yani başûr rojhilat wextê bêjin Newrûz بله Pîremêrd yekem kes e ku mahiyetekî millî û siyasî naverokek yani daye Newrûzî. Heta ne wextê ku beriya ku biçe Süleymanî jî mesela cardin em ew ji ev kitêba serî ku hatiye amadekirin de em agadar dibin behs kiriye pîremêrd em nizan tabî jiyanê de behs kiriye yan wek notê xwe da di vê wextê ez qaymeqam jî bûm wextê ez walî jî bûm her şaxs wextê Newrûzê salê wextê Newrûzê dihat meheqeq ew kesê ber destê min dixebitîne yani ew jî kesê ku nas dostê min ku hebûn ez serê sibê wextê biçûma milê dinêriya ku destek gul li ser masa min e. Ev yani wê me dizanî ku pîremêrd wextê ku li Stenbol jî bûye yani bi awayekî girseyî nebe jî bi awayekî em bêjin devkî bi awayekî wek em bêjin axiftin wek bi awayekî din Newrûzî pîroz kiriye. Yani gora şertê li wir ka şert çi bûne Newrûzî pîroz kiriye. Eger wisa nebuya em bêjin ew kesê ku pêra dixebitin ya ew kesê dostî wîne çawa tê bizanin ku em bêjin Newrûz pîremêrd û
سر سبه ام بیج وقتی کو چه دایره یا چه مقام خود داره کو دستگل ام بیج نشان ماسالیه. ایوتی معنی کو پیرامید وقتی کو استانبول چی بیا. از باوای کی ام بیجن باوای کی ام زنی چاوای نوروزی پیروز کیه. اینجا وقتی کو 1925 یادا کو چه 25 کو چه سلیمانی بجیده ویچاخی هر سال گرسی پیروز کرد. یعنی به امکان خواه و خارن و بانج و خبات و آلاوین امبیشن آگر پیو خستنه و هر پیش آمدد کرد و نروز پیروز کرد. طبعا دبا سبب کو جد کسی کو نحزه وینا کو نحزه ملت کردن پروپاگاندا ندید که لسری او در پروپاگاندا ندید دیگه و مثلا یک وان پروپاگاندا دیگه کو پیرامید انگلیس پرد پیرامید پر انگلیسان او نروز او تکیروز کرد. هنگ دن بیشتر پروپاگاندا کند بیشتر پیرامید دین گوهردیه یه مجوسی. halbuki piramit kese ki gene dindar bu yani. Böyle dindar bu yani. Hacı, derve hacıcı ve meştaati hoş yani. Kese ki dindar bu yani. Yani ben veracı yani ev tuhmeti hakiran diye akla girin. Yani kutna ev ateş akil perestse. Ahir sebebi viyajı heye mamustu. بله سبب يعني مثلا بيجن روح ملي وبيجن روح حكيمتوي وكرد بلوري ديروكي نبي مقول ديروكي ملي نتوي والشخصيات دا نوروزي بله يعني والصابيات دا قبول كرين يعني صالك كني قاسيكو جاردن امجي او الميسيكو بداس كاتنا صالك لاهرين بلوزكا و ام بیشن او جرایدن سلیمانی و کسی که ام بیشن بخوادن جورا کردن نوروزی پیروز کن او بخوادن پیروز کن سر نکردن و خلجی او نکرد زیاده و ها قیمت نداره. خم نکرد یعنی. بله یعنی زیاده قیمت نداره. چون زنان که ام بیشن نوروز وقتی گویی وقتی پیرامید مرود بیشه نوروز پیرامید. وقتی مرو دبیجه پیرامید نوروز تبیرا مرو زنیم بله و یعنی اوقات گرینگی دا نوروزی و مصرفی تشتیوی همو اب خواه یعنی سرخواه گید و ملکی پیرامید آدم و ام بکارم بحث بکن ام کل فرمو بله وقت ما تیشنا بله قیمت لزیده دا قیزان کچان yani xwendina yani jiyan û jînê de û bi dehan belkî bi bîstan maqalî li ser xwendina keçan heye yani pir girîngî daye û bi taybetî li ser xîzan yani xwendina xîzan girîngî ye yani hişyarbîna millet hişyarbîna نتوي كل شاربنا ملي وحساب ملي و يذوقوا لعبة جن بقولن وجن جلك الشعور بن جلك شعورا نتوي بارهب هفجي أنجام بريا خواندنا رافكارب جنبيك مازن جلك من بيراميد أنا كان بحث بكين أمنها بحثا اوك كو شاركية او بكين شاركية جالك جرينجا راسي جالك دريجة اللي امي وكرت بحث كن وقصيدة كوني بصادية لسر إدامة الشيخ سعيد و دكتور فؤاد دكتور فؤاد وكمال فوزي يوسف زيابة والشيخ عبد القادر
اوان تفگر آزادیان بله سر وان وقت قصیده يعني و نقدر قصیده انسان کو اول درج يعني بكرتياوي يعني ام خادم كرمانجاوي او كيه كرمانجاوي هي دارم كو از شعر زدن کار باش کنم هی دارم بدل کسی کلمه دنیرم ده از سنی دا نخوریم دبی هرچی سروکین کربون لسیداره دان یه مایی به مالومان و صوتون به آگران که دیگه جی غیر ملتی ما دبی حجمه ده آواکرنا سروگا ملی دب پایه سیداره دان سردکتر شهید نشتمان ناوی خالده وک ناوی خالده ابدی بخوجی خالده شیخ قادر سروکی حمی خاندان کرد میراتا جد کرد بو بلاو بو ارسی درد دایکا زمان جارکه دن ناینه میدانی اینا کردان دا شعر وکی سعید محمدی جخوا شیخ سعید مزن کو مادی معنوی نبویا به عزم و رمزه و پیرکی وها قوی یوسف زیا روناهی بو آخ زو طفی مزن کمالی روی بی او لگوروی دکتر فؤاد گروژا ازل اوین کرد بو حتی مر جحساتا نشتمان آهی سر بو دو اویندار فؤاد و کمال هر رو به امثال و اوین خواه گهانده بون مرتبه کمال کوچ ساده و سامبویا قربان ملت صد آفرین جه عزم و ثبات و متانت جخوا شهید شریفی شریف شهید کرن روجا قریب و قر لوزیح و درین کرن دریف کرن دوی قفله مبارک دا شاعرک جهبو جبو وزنا شعران بو هکنه خطای بیتونه بو ناوی وان لازمه بکولن پیشیا همو و تهیجا حصه ملیه جبو طوله یازو جبو ما لازمه همو سالک حتی ام دجین وی ریا بیسچاری گلانه بکن بشین روژه که کو روژا مرن جین برادران فرزا غذا مقبوله نخت دل و زمان بله بکرتی با قصیم کرمانجاوی منو کده و yani joku befam kirin و انا يشاخي ام بيجن كسكي حصان ملي البالي ام بيجن اوقات بالنبه بي ساوي بي اخري بي شين قولي بي پسندانه نکاره بحث که بله نکاره بحث که ما مستنها پرسکی بلکی تجد اکران دادید بینرکی مهیه واحد توران دپرسه دبی پرسک من جبرس او جی هیه تکیلیت جناب پیرامرد به نمرود مصطفی یمال کی و چه مرحله ده بود؟ وقتی کل سابول پیوندیوان گره پاش بونه بله ام بیجی وقت ماگ بالباتی شوا ام بیجن اوه کیتن yani Mustafa Paşa babane بله وحتى بيجي وصاك وجاي كذا بيراميد بس يعني او علاقه واني مالباتيجي دقيق وهبنا زاريوان جبوك وهب ناس كرنا ام بيجي كوري مصطفى باشا عزيز يا ملكي كوري بيراميد نجات ام بيجي دبي وشاخكو اتحاد ترقيان هناك خورد اورغانيزه كربون ایشی خلقه دکرن و احتمالا بعدی بلکه ایشی کردان اوانجی yani Aziz Camulki Kurim Necat اوانجی گروبک جو کردان پیکانی بون و او دکرن yani ام بیجی اوانجی ایشی تعدیان دکرن falan yani جویجی ام دقیق و پیوندی وان هبونه yani
çünkü vakti ku Mustafa Paşa bir şey ki mahkeme istiklali bu ya bir Cezayir adam etti Mustafa Kemal. Piyamiz yok çok valiye Masra'ya yani. Yani her bir şey bürokratiye olmuş. Bürokrati bilindir devlet Osmanlı. Vakti çunavanci yani bizim darbat bunavana Kurdistan'ı yani salin nezi hemen. Çünkü Mustafa Paşa'cı hem bizim vakti Kemalist tuazın bir giren cezayı adam pişirat deni falan hem bizim hep bilemeyci ve işte Kudüs'te evet ben Süleymaniye Milan Katar'ı tabii Mustafa Paşa dibe veziri perverde hükümet aşırı Mahmud'da le pilamer bizim naghevi demek işte Mustafa Paşa zütür davadı kurtardı. Yani o kazanım muhakkak ayaklar gene baş ya buna yani. Bele. Çünkü Bapire bizim Bapire pilamer ve hazinedarı Miri baban Ahmet Paşa bu ya. Bu bizim vakti Mustafa Paşa mala babamdı. Bina vani biraz fizikeli. Yani em dibini ku gelek aliya va be malbata baban arat peki germ bile. Beli. Bu hocam hem şehra Nevruz'u bakıyordun. Hem şehra Nevruz hem belim bile evke bakıyordun. Biraz zirek. Program hem bir tamam ki. Em bejin eğer persekidin hebe biraz mera bejin. Eğer persekidin hebe biraz mera bin visine eğer tin hebe. Em iştera bejin malata ava. Gelek spas. Ki em zindeci bir kere ya mesela binaram çek tabii ama buna ima korktu bazı buna korktu bilmine. Ne o paşıcı em bevra disa pişti ev ki em naçay ki bevra bukum pişti bername. Bere binerin heja ka ev ki Hasan Zirek ev Nevroze Dinosaur Kavale Raji yani hatta nam geleki Srude Nevroze yaji elbeste Nevroze bistiye le baqas ya ko kefam jiraatiye hem maqamevi ve hem ji gotunevi tenevi. Rasta. Gelek kesa xwandı. Dön كوردا بخوشي وبهاتوايا
بله بینری چرپل مدیا افجاجی برنامه تمام بو هیوید کن که مکاربت شتکی دابه و که آگاهی کی گرم لسر جیانا پیرامید و کارین کو پیرامید کریه بو دابه رونی کرن و ام سپاس پیرامید کن که هلبستکی وها کل سر نوروزی جمرا نویسانده و هر وها سپاسی حسن زیرک کن که بوی مقام خوش و دنگ خوش پیشکشی گلی کرد کریه و ام سپاسی میوانی خود کم کاغذیا جی که زحمتی کشاند حتی انها اول نزدیکی ساعتی که مبهر برنامه دوام کریه و ام هیوید کن که از او که زیا ام به برنامه نو و برنامه براستی بالکش که دیرو که مدا بالکشه و جی کی گران هیا ام بهر رابن یعنی از بجم ترکا برز زیا و جیدا هباناوی ده هزافتش هیا ام بهر یک و جه در بخن جه سوده ور بگرن مالا و آبا و مالا که زیا و جی آبا و هر وها حواله من درجی دا و هر هبن و حتی هفته یکیدن بخاطری و سپاس بمنند خیر خوشیه دا